igama kuba isibongo abantwana bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile athi bathini kuba kodwa kweyini ngingwe ukaphuthuluza bafokazana ngothola lodwa lamentshise thuluza ngihambe nalo kufika ensimini amqalile kusazoshuba kusanyezeka noma yini uma favuke njengeke ngamane ngulukhotho khotho igulufu kamakana kana indlondo enamagana amabili elesithathu elenkosazana dame ngasho ubusika nehlobo nqwele ngakuphi inyoni ziphambene namalanga mthobo geleza ungabonakala ukuthi amaze ahambaphi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa mase zibona amandla semazulwini ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithanda abake bangangithanda kodwa namhlanje ngenxa yamandla nokuma seliyangithanda okusho ukuthi nawe ungangithandi uzungithanda wena onyanyana foko ngiyazize ngibathanda kodwa ngifakene nangu sisi ngishilo-ke la izolo ngathi ngiyabona ukuthi udaba oluthinta uMax silihamba kakhulu and ngiyabona ukuthi kunabantu abaningi sebethola amathuba ngokufeza izinhloso zabo ngalolu daba asengathi cha ngizomcela uMax ngoba wayisholo yena ine-public platform wathi nginawo amandla okumkhuza wathi noJacob Zuma nawo amandla okumkhuza wathi noKhuzana nawo amandla okumkhuza kodwa mina ngibone kubalekile ukuthi ngisebenzise ilungelo lokuba uking emhlabeni nasezulwini mase ngiphinda futhi ngisebenzise ilungelo elamilo zawubuye lokuthi ngikwazi ukumkhuza ayikho-ke into evamise ukujabula uma ngabe sengithe mina no noma mase ngithe yes ayikho futhi into ekuthiwa ayenzeki mase ngithe yes emnandi abantu abaningi bakholwa ngokubona so ukhona-ko uMax Makhanya-ke uyini sawubona uMax Makhanya siyabona angibonge nje mfoka Makhanya ngokuthi ngikhulume live uthole nekade ukhona wangithinta ekuseni namhlanje wathinta ihhovisi lapho ngabe sengiyakhuluma nawe ngase ngenza ama-arrangement ukuthi fika kodwa mina-ke bengifikele wena bengihlelele wena ngiyathuka nje mase ufika nabantu abangaka wona madoda yes madoda yes ngiyathuka nje mase ngibona ufika nabantu abangaka kodwa-ke angikho lapho ngibonga ukuthi ufika Makhanya njengamanje kuningi okwenzakalayo kuningi okukhulunywayo emakhoneni kuningi ekuthiwa ngaziyozala umuntu mina ngizile-ke ukuzokutshela ukuthi enzani kepha sizobonisana ngoba angifuni masibonisana kuthiwe ngelinye ilanga ujikile masivumelana makumele singavumelani ngombono wami nombono wakhe ingahlangani funa siqede la singavumelana kodwa ngeke ngiphasise ukuthi sivumelane la uyaba kusasa sengibona sekulunga impotho ngoba empilweni yami akakaze Makhanya yenze into efana nale sizwana yeah so ke njengoba ke sengibekile ukuba ke sekukhulunywa kangaka mina nje nginembuzo mhlambe emithathu u5 ngoku-understanda kwami emhlabeni ayikho into eyenziwa umuntu ohlakaniphile engenayo inhloso ethile ngiyazi ukuthi awutalapho umuntu oyedwa ngabe nginamanga ngithi ngisuke ngingaboni ngisuke ngibona o-social media lapha wonke umuntu yabo ngiyatalapha nje futhi mawutalaphile utalapha kubona sengithi mina mhlambe ngoba indaba isegameni elithinta isilo nelithinta wena ngibonile-ke abanye osomathuba sebefuna ukufaka ngenkani isizwe sakaMakhanya nenkosi yakaMakhanya la ingangeni khona ngoba akekho ongazi ukuthi awusahlala eMbumbusi uhlala eGoli akekho futhi ongazi ukuthi even inkosi nesizwe sakaMakhanya masikufuna asazi sokuthola eGoli yabo kodwa ngibone sengena kodwa kono kwami ngiyaprepare nje ukuthi mina kuduma ngekhaya kodwa into engifuna ukuyithola ukuthi mawutela lapha indlu lamithi
at the end of the day yini ofuna ukuyi-achieve makhanda before ngisho ukuthi ufuna kuhambe kanjani la angiqale ngithole inhloso ukuthi mawuyitela indlulamithi yini ofuna ukuyi-achieve ukuze ngingakubonisi mina kanti sengihambe eceleni kwento ofuna ukuyi-achieve. Ake ngiqale nje ngibingelele kuwe King, ngibingelele esizweni sonke sikaPhungane Mageba, ngibingelele kuyisilo esihleli esihlalweni, ngibingelele ey'nduneni emakhosini nabantwana bonke baseNdlunkulu kanye nesizwe nje sonkana saKwaZulu Natali and nakuzo zonke-ke nje iy'ndawo ezihambisana nombuso wakwaZulu. Ukuphendula nje King Bara umbuzo wakho, okokuqala nje mina njengoba sewushilo ku-TikTok noma ey'nkundleni zokuxhumana, mina ngayiqhamulela nje ne-platform yami ehlukile kunabanye ngoba nga-understand ukuthi ey'nkundleni zokuxhumana uma ngabe ufuna ukuzwakala noma ukubonakala kumele ube creative, kube khona indlela oqhamuka ngayo engayifana ney'ndlela abanye abantu abaqhamuke ngazo. Okuwukuthi okunye kwezinto ezenza ukuthi kube lula ukuthi ngibe la ngikhona namhlanje noma ngibe nale nhlobo ye-content enginayo kwi-social media yenziwa ibona abantu ngenxa ye-platform. I-social media vele indawo kawonke and i-social media ayikho i-control ekhona noma ayithi nje ikomiti noma isigungu esibhekelele ukukontrolwa kwe-behavior yabantu ku-social media. Ingakho ku-social media wonke umuntu uyinto afuna ukuba yiyo kwi-platform ka-social media, futhi noma ungamkhuza umuntu ku-social media ukuthi why ube nje, naye uzoqhamuka nokuthi enganinawa no-question ukuthi why wena ube nje. So ku-social media inkundla nje enjalo, umuntu uyinto yena athanda ukuba yiyo ku-social media. So ukuphendula nje lo mbuzo wakho King Bara wokuthi yini engifuna ukuyi-achieve ngokutalabha isilo, kahle kahle ngizocela ukulilokuza leli gama lokutalabha, mhlampe ngisebenzise igama lokuthi ukubeka umbono wami ngalokhu ekusuke ngikubona ngaleso sikhathi ku-social media. Angikusho lokhu njenge-disclaimer njengo-Max Makhanya ukuthi konke mina engikukhuluma nengikwenza ku-social media ngisuke ngijoyina into vele ekhona ku-social media. Akukafiki la ngiba creative khona in such a way that sengikwazi ukuqhamuka nento engaziwa noma engekho ku-social media. Ngingaqinisekisa ukuthi kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni ngifike ku-social media mina kuthuka inhlamba. Ngicela ukuphazamisa amagama akhe. Ake uvele simplify ukuthi ukutalapha noma ukukhuluma ngesimo at the end of the day ikhona into ozoyi-achieve noma ayikho. Ngifuna ukuthola lapho ukuthi yini ozoyi-achieve ngokuhlaba ubhekise kwisimo, yabo. Akho lutho wangiphendula-ke ya sorry ukunqama kanjalo usungiphendulile. Ngibona le team engake uhamba nayo i-security ney'nsizwa and ngiyakubona ugadiwe futhi ayikancane kakhulu. Ubani okhokhele ngoba mina honestly mina ngikhulume as if uza wena into engiyihlelile mina, yabo. Ngihlele i-transportation elethela wena, angikaze ngihlele security, yabo. Nale kade ukhona sihlele ama-flight ukuthi wena wedwa uze. Labantu abangaka ngabe ubafice bela KwaZulu-Natal noma usuka nabo la usuka khona ngoba napha phela bakhona abafikile. Ufice wabafica la, uma bafice la ubani okulungiselele bona ukuthi uze nabo la esigodlweni esikhulu. Njengoba nje mina ngisemkhakheni ngokomsebenzi bayazi abantu abangilandela ku-social media ukuthi vele mina ngisemkhakheni vele we-security.
so kuney'nsizwa-ke ey'ningi engazana nazo ezigudi kakhulu kulo mkhakha lo we-security. So ukusuka kwami la ngikhona after ikole yakho King, ngiye ngacommunicate-ke ney'nsizwa engizaziyo mina i-security ngayiqala la e-KZN ngakhuphuka nayo eGoli njengoba namanje ngiyo. So lokho kuchaza ukuthi kuney'nsizwa engizaziyo ezigudi kakhulu kwi-security la e-KZN kanye naseGoli. So ngiye ngacommunicate-ke ney'nsizwa zasabela iy'nsizwa, ngifike nazo nje iy'nsizwa ngenxa yokuthi ngiyabona ukuthi ngiyayidinga i-security kulesi sikhathi njengoba kunjena nje. Usho ukuthi kahle kahle impendulo yakho ithi usuke la usuka khona weza eKZN wafika sekune-security ekulindile umehluko ukuthi le-security ihlelwa wena. Okay. Hhayi ukuthi khona abanye abathe bayakufaka i-security ngoba nakho mhlampe bayazonana nawe eyakho nje iy'mpintshi zakho ayikho imali futhi ozokuphela kona bayavumile. Hayi iy'nsizwa nje engiphila nazo kakhulu emhlabeni we-security vele esisebenzisana nazo kusukela nje kade saqala ukusebenzisana nazo emkhakheni we-security. Nivolontirile madoda? Hayi no, ngithi angidlule nje kubona ukuze phela uma kwenzeka mhlawumbe kukhona umuntu la ekhona ufuna kulo asho nazo iy'nsizwa ngiyaziyo ukuthi hhayi-ke zivolontirile kodwa-ke uzifihle naKwaZulu-Natal. Okay. Okusho ukuthi khona impi yakho nawe naKwaZulu-Natal. Ake sithi no hayi asudlule kulungile imali ukhulume ngokuthi uyabingelela kwisilo esihleli esihlalweni. Amavidiyo akho bengizwa ukuthi ngokwakho uthi isilo esihleli esihlalweni uthi uSimakade. Uma uthi ubingelela nakwisilo esihleli ngabe usho kwisilo uMisizulu noma usho kwisilo uSimakade ukuthi esihleli esihlalweni? Ngisho kwisilo uMisizulu. Wawuhleli esihlalweni? Uhleli esihlalweni. Okay. Hayi mhlawumbe bese ilapho ngingena khona-ke mina yabo. Cha ngiyakuzwa. La ngingena khona mina ngithi Max angifuni ukuthi into ozikhulumayo ngesilo noma ngubani akulona iqiniso sezwana. Angifuni ukuthi ngoba angamtholi umuntu mhlawumbe wasemzinkulu othi amanga labashiwo Max. Kodwa into engifuna ukutshela yona ukuthi empilweni nje khona ubuhle bomuntu khona nongabuhle bomuntu khona negative khona positive. Nawe Max ikhona into embi ngawe kanti futhi khona futhi enhle ngawe. Nami njengokuba ikhona into enhle ngami ikhona futhi nento umuntu angathi yimbi ngawe. Yabo yimbi ngawe nami ngiyibone mase ngifaka u7 lo ongxiki ongahlehli ukuthi ngaphela khona abantu abashoyo ukuthi awuthi inkingi ngazifaka no7 lokugcina ngci yabona ingoba ngisuke nami sengifuna ukuthi ngibakhombise ukuthi mase ngilaphambili angihlehli futhi ngiyamawa kodwa ubehluko Max awuyilwi into engekho into ozoyi-achieve angase yazwana yini awuyilwi impi engekho into ozoyi-achieve uqala ubheka ukuthi uma ngenza lokhu ngizotholani uma ngingakwenzi ngizotholani awuyibeki impilo yakho at stake kodwa ingekho into ozoyi-achieve. So ngithi mina-ke njengoba sewufike la esigodlweni ngoba senguzwile ngithi mina Max kusuka namhlanje yabo ngiyacela ukuthi noma kuthiwa ubani obesejabula ngokukhuluma ngesiko ngiyacela cela mina ukungibhaka ukuba asisihloniphe ngoba sesihlabele noma singangasho sihlonipha sona isiko asitheni sihloniphe isihlalo. Uma uhlonipha isihlalo uyamhlonipha nomuntu ohleli. Angithi yabo manje la sisesigodlweni uhlonipha isigodlo njengoba ulala yabo njengoba uhlonipha isigodlo uhloniphe mina uhloniphe ney'nyanya uhloniphe nempawu. Angithi uyazi lokhu kwesihlalo akukho about kakhulu umuntu osuke ehleli kusona. About ukuthi obani abahlale kulesihlalo ahleli kusona. Labantu abahlale kulesihlalo abahleli kusona ibona abathi mayesehleli bese bemnika amandla including ngobathandayo. Ngeke ngizwe ukuthi uyamthanda uNdlovumbane. uNdlovumbane uhlalile ngesihlalo lesi uyabona njengoba ehlalile ngesihlalo uhleli kusona nawe namhlanje isilimi sizulu uhlonipha isihlalo once uhlala kusona khona amandla ehlela kuwena automatically. Uma kulomkhakha wobukhosi
Max akuyena umuntu odecideayo ukuthi uyabheda kakhulu udecide labantu obahlalela esihlalweni uma bengasadingi esihlalweni akushiyo ukuthi uyaxoshwa noma uyasusa uyazi leze njani bayakubulala uyafa uma ungasidizeli isihlalo akukhulula kakhulu uyashona masathi uma umuntu ehlele esihlalweni kuthiwa akekho right kodwa usaphila shuthi laba balele bayamthanda ngoba mfethu mina ngeke ngigaqekise mina yabona yikho into engiphatha kabi njengokubona sekwenziwa ama-media briefing amaningi enziwa abantu engabe bayasivikela isihlalo uyabona mfethu ukudila ne-social media uma ufuna into inga-trend ukuyizima uyabona once wayi-entertainer ukuthi ufaka yiphi effort once wayi-entertainer into ye-social media leyo nto usuke ukuthi ayiqhubeke kukhulunywe ngayo uyabona lama-media briefing iwona enza ubonakala amaningi uyabona nje Max selokhu waqala ukukhuluma amagama wakhulumayo noma ingobani kodwa ayiyalazi into yakho ipublishwe kuma-TV like ko-newsroom okusho ukuthi ihambe kodwa kube nohlobo labantu abangayitholi abayezinye inhlanga ngoba niphusha ngesizulu bengabe kuliwa nama-content aliwa ngesizulu khona iy'nhlanga angafinyeleli kuzona kalula kodwa mase kubizwa ama-media briefing kubizwa abantu abakhuluma isingisi ey'nhlelweni zabo kubizwa abakhuluma amanye ama-language isiZulu amanye ama-language uyabona isho ukuthini kuyona sekumele bambize i-media briefing kuthiwa kutshelwe nabantu abangekho aware ukuthi KwaZulu Natal khona umuntu okhuluma ngesilo bese beyabuza abantu bathi utheni lo muntu angithi bengekho aware bathi utheni lo muntu mase kuthiwa hayi uthi isilo sinje sebekhuluma bebodwa kwabamhlophe sebekhuluma kubebodwa bengasikhuluma isiZulu lapho bekhona sebeyatholikilana ukuthi there is a young man in Durban that young man they speak nothing but fact about the sitting king yabona uthini le man bese liyayitranslate ubani owenza lowo monakalo ukuthi ihambe izifike lapho ilabantu bama-media briefing so mina ngithi ngoba amandlami ezimbali ngicela leyanto yama-media briefing enziwa abadidiyeli nenziwa abantu abangabe bazivelisi ayivalwe leyanto ngoba i-escalator into engabe siyayiphuza kahle ayivalwe leyanto bese ngithi mina wena Max from today ukutyala isilo noma kuthiwa ubani okuthembisa amamiliyoni ngithi fusek kulokhu okuthembisa amamiliyoni imina manje seyikhulumile fusek noma kuthiwa Max ifuna amabutho agrishe emva kwakho athi sizokulwela sokufela Max ngithi mina njengoPhilipani ngithi kusuka namhlanje fusek lezo nyoni ezikuhlohlayo makhona ezikuhlohlayo inyoni show mina uPhilipani angisho ukuthi shintsha i-content yakho kwabanye abantu kodwa ngizokhuluma ngobani na ngikhuluma ngendlula mithi ngoba angihloniphi mina yona ngihlonipha labantu abayibeka esihlalweni uyazi bahlala esihlalweni usuke kuzoba nembango kuzoliwa ngayo yonke indlela kuqala babuze ihlaselwane uyabona kodwa ngenxa ka-government okhona ayisenzeki yani yabona akusakhitheki igazi labantu ehlala esihlalweni ifuna sishayele izandla yona uyabona kodwa i-social media ibisifuna ukuyibuyisela lapho ngibonile ukuthi nama-media briefing sebegudlana ngisho bodwa ngokokhosi nangokwezindawo nangokwemakhosi okuhlukahlukana kwawo ukuthi leya nkosi ethini njani manjeyana yini ngenza ukuthi umdidiyeli wakamadlakazi unjena umdidiyeli wasendaweni ethile kunjena akufanele ukuze kufike lapho yingani ngithi mina Max ngifuna umthembise manje na ukuthi njengoba silapha esigodlweni uyathembisa ukuthi noma bangathi bafaka malini singamane sibarefande leyo mali uma kukhulu usuyidlile makhona ngathi uzosukudlile mina ngabefanda because angifuni kube nabantu abazolokhu bekusebenzisa for inhloso zabo makuliwa impi yangaphakathi yomndeni ngokwekhundla zabo zokubekana bodwa ngoba awusoze waba isilo sabazulu usakabekuzana nasabazulu bohlale kuwuzulu isilo sakho yangiza ngithini ingakho ngiyithandile into eyenziwe isilo sanamakhaya esivele sangayihlanganisa ngiyithandile sangayihlanganisa esamakhaya isizwe
wazimela geqe kwathi noma bethi bayafuna ukusifaka sangayihlanganisa ngoba naso asikuthuli angazi impethu ngiyabizwe ngiyavuma King abantu bazokhumbula ukuthi vele mina ku TikTok uma ngabe ngikhuluma ngithi mina nguMakhanda noma ngithi thina suMakhanda abantu bayazi ukuthi unento ebizwa nge-content. So uma ngabe ngithi thina suMakhanda akukho la kwaziwa khona ukuthi nginesikhundla mina ebukhosini bakoMakhanda. Angikho kwi-position yokurepresenta isizwe noma ubukhosi bakaMakhanda. So bengicela ukuthi abantu bangayizwa kabi lento uma ngabe ngithi thina singoMakhanda ngisuke ngidonsa abantu ngadonsela kimi personally not esizweni sakoMakhanda ngoba angikho kwi-position yokuthi kukhona izwi engaba nalo esizweni sakoMakhanda anginayo iposition. So uma ngabe ngidonsela abantu kimi ngibadonsa ngine-language noma nginendlela i-strategy mina ngoba ka-social media engisebenzisela abantu ukuze bangibheke noma banginake. Number 2, okay kuloko-ke ngichaza ukuthi lento yokuthi ngithi mina thina singoMakhanda abantu ababeclear lapho ukuthi ngisuke ngingasho isizwe ngisuke ngizisho mina ngidonsa i-attention yabantu ngidonsela kumina bese sidlula lapho size kuleyo show King mangabe usichaza silo ukuthi ukuhlala kwaso esihlabeni sihlezi kanye namakhosi ake ahlala kulesi sihlalo. Ingakho King uthe mawushaya ikhwela noma bengikude kanjani bengikude impela King mhlawumbe abantu bayibonile ivideo ngise-airport lengihambe bengikude kakhulu kodwa uthe King mawushaya ikhwela enhlizweni wami kwavuka ukuthi kahle vele mina akuyona yonke lento engangihlosile ngamavideo ebengenza futhi mina bengingekho ekutheni ngempela sengidelela isilo ngalendlela yokuthi sekumele kushube ngalendlela esekushube ngayo. Mina bengizenzela nje ukuletha umbono wami njengomuntu kazana emphakathini. So ukushaya ikhwela King ngibone kuyithuba elingayizivele kimi lelo onginikeze nento futhi engiyithandile King ngithandile indlela owenze ngayo uma ngabe ungibiza okuyinto ke engakenzeki kuwo wonke lama media briefing enzeka akakenzeki ukuthi kukhishwe izwi lokuthi Max la ukhona siyakubiza bese kube ukuthi ngidelela lelozi akakenzeki. So ngijabulele kakhulu indlela ongibize ngayo King iyona engithobisile yangenza ukuthi ngisabele fast ukube izinto zayivele zenzeke ngalendlela ngaba zikho la zikhona njengamanje. So ngiyabonga kakhulu King amazwi akho ngiyakuthembisa mina ukuthi vele kwangeyona inhloso yami ukuthi lo mlilo ubhebhetheke kanje kwangeyona inhloso yami futhi lo mlilo abantu bayazi ukuthi ubhebhethekiswe yini nini. Mina owambe ngizenzela into engijwayele ukuyenza TikTok ekade ngaqala ukuyenza kodwa ayikaze ibe umlilo obhebhetheka kanje. So ngalokho ngithi lento ngempela nami ngithi ayiphele manje ayiphele angeke ngize nje ngisakhuluma ngesilo esihlezi esihlalweni njengobusho King okunye ke King ngiyafunda lapho imali yoMakhanda abesize kanjani ngifuna ukuthi ngihambe lamagama akho yabo ngoba ngiyabona ukuthi why isikhuluma kodwa kuningi nawe ukuthola yabo uyabona la uma ngabe ngiyakhumbula ngikusho ukuthi ningoMakhanda ukusuyasho futhi ukuthi imvelaphi yakho ayikho kude nobukhosi bakaMakhanda yabo. So ngifuna ukubakhava-ke labadidili lapho yabo lapho into ebekeyifuna bangibathola nabo abake lokho la kuzokugcina bebefuna ukuthi inkosi yakaMakhanda izidistance kuwena uyabona bebefuna leyona hayi kahle kahle ngoba ngampela bethi ikuthumile cha abasho njalo bathi ayizidistance alikho-ke iphutha elikhulu uma ngabe lokuzana besho njalo. Okwesibili Makhanda khumbula phela ukuthi uma ukhuluma nge-content yaku TikTok abantu abadala
abantu abadala obaba labo sibabona media briefing abayazi indaba zama-content yabo abayazi and ngathi bengazi ngisho ukuthi umuntu manje awusasho ukuthi akahlaselwe ngoba nizomthetha athi ayisashiwo lona badala ngithi phela bayile nto indala kudala bekuziwa ngalo bekhona i-DC la umuntu ophume esandleni abiza athola i-DC abazi manje ukuthi uhulumeni nonayo lokhu mase ehlangene nabanye umqondo ukuthi shwi bengafika hamba yabona abazi ukuthi umuntu bengambonile uvulelwa icala yabo icala mavuliwe bese ke ubaphoyisa umfunayo yabo kodwa ke sometimes ukudinga ukuthukuthela uyayihlula yabona into engichazayo sometimes uyayihlula ingqondo so kusengenzela ukuthi nathi singasale sesibahash kakhulu kwanti ibahlulile lento abanye basebenzisa ithuba lokuthi bakwazi ukubonakala ngoba khona besingabazi esibabone ngoba nakho sokukhulu indaba yakho mawuthi ubaloya uyakhazela kuthiwa hayi usibani bani uyini ukuthi uvela ngalento so kusenezinto ebesingayinakile ezamanye amakhosi nani ebese ifuna ukuvela ngalento sengithi mina njengophila ithi mina uma ke udumileke emakhaya ukuthi masuhlele embhedeni uyijike yonke into kade uyikhulumile mhlambe sekukaningi nami ngibona ukuthi awu waxolisa umakhaya ngithi ngiyabona masubheke phezulu seziyakhala kwenzakalani bengabe usulele ubheke phezulu konke evele ihlebele ithi bayadabela bonke laba abantu laba uxolise ngephutha kwenzakalani ukulala kwami laphana embhedeni mhlambe ngingathi nje wayimina okunye nginakungaqondi mhlambe nje singasho ukuthi no uma ngabe kuthiwa nama ngazi umbhede kodwa engingakusho mina King akukho engikusho ngoba ngihlose impi noma ngihlose udlame okuningi it's all about uTikTok akukho ukuthi sekumele manje uhlangane omakhanya uhlangane obani uhlangane omhlongo uhlangane ozulu uhlangane ocele cha okuningi mina engisuke ngikusho it's all about uTikTok ngitshela ukuthi kuzophelela khona ungabhebhetheki manje nake sekubhebhethekile bengifuna ukuthi ke King okunye ngibonga nje ukufunda kunezinto ongifundise zona la uma ngabe ukhuluma njengoba kade ukhuluma nje ngifunda indaba nje leyo show ukuthi ohlezi esihlabeni usuke ehlalele kanye nezidalwa ezamakhosi ezahlala la enye information leyo ebengekho aware of yona mhlambe ezinye izinto kwi-social media thina njengabantu be-social media siyazenza engingazini kune-information eningi nolwazi oluningi othi uma ubabuka obaba behlangene lapha kulesihlangano lesi uthuke uthi hawu kanti sinento njena esizweni izinto esingayiboni njengokusho nje unobaba ngempela esingabazi laphana uthi musuthi uyaphela hawu izwe lethu lonakala kanjena kanti bakhona abantu abangasisiza bese ubuka ukuthi hawu yona lento yimbi lento engiyenzile ngiyayisola ngikusho lokho kodwa musubuka ukuthi cha lisekhona ithemba amakhono baba abakwazi ukuhlangana kanjena kodwa bebona iloko nje King engingakusho ukuthi lokhu mina ngifunde esinye isifundo la ukuthi cha isizwe sinabo bona obaba sekuyikona ukuthi siyadinga ukufundisela ezintweni eziningi esifundisela mhlawumbe ngaba sikho la ukube ezinye zezinto mhlawumbe si-aware ngazo shutho obaba laba mangabe kuthula kathula ngoba base kukhulu bavela akukho impela esikwaziyo ngalo siyathuka nje mangathi angisho ukuthi beko wobani abebevele lapha impela amakhosi abahlonishwa kodwa asibazi siyafisa ukuthi kube ukuthi ngaba zikhona izinto ezisihluphayo njengomphakathi okumele ngabe siyabazi ngazo ebese siphinde siyabona ukuthi siqaphela kanjani ngoba kunamadoda anje asengamele njengamanje asiwazi so njengoba siyabonga nje ukuthi asevelile ngalendlela avele ngayo kodwa nje sesoqhubeka besibazi obaba ngoba impela mina bengingabazi indlela lethi njengoba ngilawula lento
yabo into enjene ilawulwa ngendlela eziningi yabo ya eliligiya lilawula ngalo yabo sekhona futhi elinye lingadlula kuleli liyokuya nabathu sakho liyokuya nabathu yabo ngibonile nje ngikwabona ama-media briefing but ngiyasho ukuthi harola angijabizwa nje arongi angirespondi futhi wangila mina kuma-media briefing ngiresponda mina kwisilo hayi le-media briefing ngiresponda kwisilo ukuthi lapha kwisilo khona amakhosi abanikazi baleya mpahla yiwo lawa enze ukuthi ahlale noma kuthiwa ngelinye ilanga siyasuka isilo ngendlela esingasuka ngayo esihlalweni ila makhosi ayokwenza iplani angasebenzisa ngisho bani ukuthi ahlale awukho umlando ekuthiwa inkosi vele ihlala esihlalweni ithi sihlele esihlalweni iphinde kuthiwe isuka manje sesifaka lo iphinde isuke sekungena lo iphinde futhi kuthiwe sekuphuma le kuthiwe sesingena le akubona uma phuma ngene lento yokhosi lamule igodi yayithe ngisho okusho ukuthi wena makuthulwe isala isihlalo ngelinye igama lapho singahamba nesithi ukuthi makuthiwa siyaphuma isilo futhi kufuneka amakhosi lawa abalelo sihlalo abasithathe emhlabeni ukuze ingene khona ngoba ungena komuntu okhona sekulohleli sokuzule ingasehlisa ukuthi awuseyaphuma manje sengena kungemanje inhlekisa yabona so mina Max-ke ngizoyicomplicate le ndaba noma futhi ngeke mina ngisho ngithi ngoba ngiyazi ukuthi ziningi izinto ezongena sekuthiwa woza kusithangana ungayi lapho kusithangana angizonthi ungayi lapho kusithangana yabo as much as abantu abadala behlonishwa kodwa kubalulekile ukulandela indlela angithi aba mina kungcono futhi indlela ilanga eliyofika uyogcina uyile wisilo bahlala phansi naso but into enjalo ayijabu yangizonthi njengoba mina ukhuluma ayijabu into enjalo njengoba nje sikhuluma kanje baningi abantu abazwayo basikhuluma kanje into ebalulekile ukushintsha wena ungasayisa amagama laphaya kwindlela yethu ngoba sithanda indlela yethu yangizonthi mhlawumbe omunye King asesiphawule kule ndaba yabantu ekusolakala ukuthi basemva kwabo siphinde siphawule King kule ndaba yokuthi yimpi lena mhlambe ngilwa noZulu mhlambe akesiphawule asiye khona into ongasiza ukukhuluma njalo sithi thina indaba khona noma beke sithi kusuka manje bangabe sawufaka umoya kuwe uma bengekho futhi uyabona khona ukuthi ukhuluma into kodwa umuntu oyalela bathi awunamanga angithi abone manje ufike nithina kangakanani mina kukho ngibhaka nje uyachaza ukuthi ama-security abangani bakho nani nani into engiyibukayo mina ngeke bengingaphuma bawu-3 ukuphuma kwabantu abangaka ngeke ngisasho baphetheni indaba ngathi ngiyaba-advertise uyabona ukuthi ngathi umuntu obukayo angikutshela mina angikhulumi ngesho wena umuntu obukayo waba nensizwe ey'ngaka nazo ezinye ngaphakathi esigodlweni nazo ezinye ngaphandle laphaya yonke iyodwa ayiniki ukuthi lo muntu akanayo isapoti khona into ongayichaza uze uyeke kodwa ifike ingayenzi sense umuntu ufuna umshiye la umqondo wakhe usaphela khona uzojikwa ukubona wena ujika umuntu ngeke ajike ukuthi uthini ngomlomo yayize into engishoyo mina uwe kumele indlela yakho uqale manje uyishintshe njengoba sewufike esigodlweni akukho umshinyana eyake yafika la esigodlweni sekuthe ayifika yaphuma la yafika yajika ngaphandle ngitshela ngezinyanga ke lokho yabo akukho ngisho bani mase kufike la nje kusuka umphela ndaba so nje udaba lesilo lokutshalajwa uwe Max siyagoba namhlanje aphelile asiyihambe lapho-ke sofika isikhathi la ngiyosho khona ngithi hhayi-ke hambe uyohlala phansi nendlulamithi siyofika kwesikhathi leso kodwa ngeke sihlele noma ubani la ngizwa ngithi ngiyokwazisa mase ngithi hamba khona uyotshelwa yimini mase ngithi hamba uyohlala phansi na okwamanje nje asibambe ukuthi-ke are you at peace
endlunkulu bakhona izimpi zabo ezifemeni abazili izimpi thina siyobona mase kuthiwa nansi into esiyiliwe sekufuna siphathe imkhonto kwemanje nathi siyogwasa siyovela singalapho thina asinangeni ekuthenini sithi sidicilela phansi isithunzi ngoba baningi abantu abathintekayo thinteka abanele kakhulu yabo ingakho ingilose kuwena noma isidalo sikwazi ukungibona ngaphakathi kokujula kwami yabo angithi uyabona manje zonke indlela phakathi neziya edamini lamakhanakana lokho zinsebenzo ezinto phezulu lapha sisuke sisimela abantu abahlaselwa yimoya emibi support idaba zawo sizikhuphula ngoba kuyenzeka amathusi usenkingeni thothi isidala siyacindezeleka siyafaka njengila manje ngizophakama lokuphakamisa lo makhaya mase ngisusa le moya ebisicabanga ukuthi ngavele utholakala esethiwa ngiyanqola as if nje inamazwi lawaphana bandlulu yabo umuntu njengakanye uyasupportwa isidaba sakhe njengoba mina ngikhuluma isidaba sakhe nedaba zendlulamithi izona ezilisihlaba nedaba zalabantu ababeza phakathi nedamini lamakhanakana le kobe beza nedaba zabo ingakho into ngoba ngiyeza ngoba ngibeza ngezinto phezulu njengoba nawe nje uzile uzenedaba zakho ziyajabula njobe mlalela abantu bangilalele nedaba zabo ngaphandle komuntu ofuna ukufeza inhloso akekho umuntu ke ingakho nje ngisho ngaba open ngathi uyeza ngoba bengineshow ukuthi manje wabuza kimi akekho umuntu ongakuvimba marokuthini akuvimba endleleni athi uzokuvimba ungeke into engeke izenzeke ngeke nje kuthiwe siyaphuma kusesesihlala kwabantu la nonke ngathi ngena nendlini nalesi ukuthi yena ngathi ngena nendlini ivaleke la ngaziphumela ngedwa umndeni nezinto uyayibamba la salute cha akezivalelise siyacela nje ukuvalelisa kakhulu sibonge nje ukubona bonke abantu ababukayo sibonge nje noMax uyazikomitha ukuthi nje ngokuthi mangikhuluma angizwe nokungihlonipha uthi ngoba sengikhuzile ngeke nje kuphinde uthi uthathe amagama wabhekisa undlulamithi kodwa ngelinye ilanga uyobonakala encoma bengabe unomuntu amlandelayo ngoba sivimba ukuthi alandele umuntu amthandayo belandela umntwana uSimakade uyoyincomela nomntwana uSimakade belandela indlulamithi uyoyincomela indlulamithi asingeni lapho futhi beyitala phela abanye abantu ngesimvimbi ukuthi ungadalapha ngesimvimbi kodwa mangabe sekuthiwa nanku umngozi omngaka sesibona ukuthi singakwazi ukukhuza efuna simkhuze shuthi-ke uMax mawungathi uxabene naye ungakasithinti ngoba wadeclare ukuthi napha abantu mawungathi uMax uyakuhlupha ungakasithinti shuthi nawe uyazibangela nawe uyazibangela yabo ngena la ngena isandla sikaMax uyizizwa nitizwa madoda hayi bizwa hayi ngiyasizwa